Kajing penbiput nak kamta ka baar hapna kam mekhlia bat asam ka long haka arab sautrik ujemang arajar arab saw haka ba kondat bat himata baswa klia kan du anong ba ka wati rangkat ide kimentri. Kamta ka baar jo kejakan put ka long nak kamta ka snong langpi blok 1 blok 2 nongak mautamur pesiar bat khanduli badwar bat ka desh domuria. Kini kita kinru tali kijaka ke batang ke pering kecing kajalan ke 6 areas of difference kebanyakan haka benta ka baar. Amla banlan bana peneng kini kinru tali ke langpi bat ka blok 1 blok 2 kini ki jaka lan ke jakan ke bajuat bah peneng kini ki art tali ki jela. Nakaliang ki art tali ki snong ki bahap apa ka blok 2 lan ki bahap apa ka kaput jong ka karbi anglong ba ka ribhoi district kila pen kre da ka signature campaign ni kata ka jinga soi pai ba nang man ka wei pa ka wei ka thluying man pen pau sa ka sarkar lan ban a sa ka regional committee ka bedaya po ribhoi man pen pau ba kini ki art tali ki snong ki kwa bandan bet haga jalam Meghalaya. Nakaliang usangat uperta dang sian habo lapai pa marasnai ule kendu ba presiden kesenjuk kinang ba snong kitain kaput ba blik star sotun ubule thu kumnu kes dang ya kan dekas share campaign. Hi kom ki snong sende. Kom philia perkhat ei ga nam tan ka face 2 ke je pemit put Meghalaya pa sampai ni lek kom no. Ka face 2 ho ka nakaliang chung sarkar bor asli sarkar Assam Meghalaya ini bagi lagi penbaik tentu ada kebaik songsit itu penbaik juga. Jahangi pertemuan minha bagi ban penbiang hi kot Islam negeri yang cukup haduk mentah ni dang ya peni ya ka ya ni dang ya sei kot Islam ni dang peni ka kecing dalam ya kecing anlut kecing kuat song upai mak menong penong susna kurang cukup Meghalaya tinggal lagi kita ka screenshot nama kisnam untung ni pendi babaro film ying kita ban san kalau lagi bom san hapo kata resolution jongka dor barsnam hapo kini ki arpo arti kisnam kita dari kita ki bom san pat kita di bu na kawai kurkom bu itu yang iba hadu meneh kitu ki Rusul Shop di Senong Barok ke bang pediang mana de imat Barok di Longbu ki yasan ni kata kacing sang berarti la ya bu itu garai ba uswa kenika simpen put di Kristu karena kita long ba ni dewan dan poka celah Meghalaya nak bertanya tentang arti Islam ke kata hi ke ba ngidon mentah tengi pernah berubah ba ladaka sarkar patkan le lumur rupat kan su thom lo ka bor tengi ngin ha ai banya persya ngin ha ai ban persya namar ba ni baro kini kisnong gubernur ko borda politik kumbaka dai mentah ke barok ni ka ilm payam ilm yang isto Meghalaya untuk ketir ke teli ka kolsor positif ka riti terustur ni dan ipo Meghalaya ke barok kini senang ikwa abis ipo Meghalaya kata ka dika cinangut supaya barok yang kini ki art lagi senang mau ki bayar let's see kini syam ni kide ki bahap ka blok 2 ni ki bahap blok 2 Pi kala lamdai kumta nomor ba mentah wat je kena kecata long sugang akil apan hap lang kata ke blok tu tahangi petelong hangi mentah hadu mentai mangi ke besong sepo kena kecaka tingi sungtu bi bangim hap to kata ke blok tu ke ba kila pen hap menuju senam kena spasan kuwe kini ki kumba khen sin khen le kini ki khat tha tali senam leite kim hap dah nomor kita kini kiwai cek bendera kum ki karbi ki ong bai ba kan simpun diput kan long bai kat kum kan notification chung senam kat next pa sam kuai ong ni pediang kita no penlengo pa dingi mentah kat kum ka notification chung senam kat next pa sam kuai ka kedau sai bai ketu ka ba ong yam tu kan kadon daga kadon dekat nongrim, berkadon dekat saki sabut, ke kat bamaki pat kiwan ban kam mentahat ni sebulan. Kata kepong umyam umlet tu kan, umut baik
ka sai kedar ba kan ka umyam ka bawan long ba kan ka umlet ka umlet ka ba mi na ni ulom chu kwan u hakmat song ni u mau ba song kan ka rai nung tung phi don tàu mau ba ulom wa he ba kan kita ki mau ba mau sing song kan ka khat ar chai kita ki ni chen nung tung ka ba man swa ki le thep si man la ki kur apa song ka cakap kata kamha atau jinsya kat kum not fiction kena spasan we support loktu sementara apa kini kat wat kini kat telik senong kila penhap subah setan di putih CM sungai bab stun tang song man hakan ni ka archar arpuar ul akran syai bu ong ba itu kat telik senong gede bala ha bagi support sam to man kalian sungai kin senong sungai dia kan itu penting buat ong tu nomor la dam tik sisa te ki menta na kalian karbi ki kam baik bana tu na subuda ki ong khat khandai spasan kuai te nga pat ngan ong hakani ka por ka don pat ka sakhi kot ka ba ha du snem khat khandai spasan pu khandai ka umat kulum ko la per kadang don hapo ka mekhalia te hapo mekhalia wat la da 8 hap ya kata ka blok pun an blok tu sapo ka siapa mikir hil anot syar atau mersil ru ka umat leper hi kadang dai bi hapo mekhalia kidon kikot kislah kidon kisapi la dengan ya keren kata tolong ba mangi pertinong susnong tolong ba kata ka ong benda bestang ba lada kesurkar kan sulit lumur petani ni tempang kita si percaya